Došli u još jedno izdanje emisije TV Justice. Ovog mjeseca govorimo o četničkim pokretima, njihovoj ideologiji i okupljanjima na mjestima gdje su vršeni zločini tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Saznaćete ko su vojvode optužene i osuđene za ratne zločine, te kako su četnički dobrovoljci odlazili na ratište u Ukrajinu. Mi još uvijek nismo pronašli, ekshumirali, identifikovali žrtve, a ovdje su se banditi usudili u centru grada da šalju poruku novog klanja. Njihova aktivnost i u ratu u Bosni 1992. godine je bila identična kao i četnika u Drugom svjetskom ratu. Iza njih su ostajali samo paljevine, krvi i pakao. Ja sam jedini ratni komandant, četnički komandant. Po zakonima ni Srbije, ni Bosne i Hercegovine niko ne bi mogao da napravi paravojnu formaciju, pa da bude komandant. Snimali smo u Bileći gdje je otvoren Ravnogorski četnički park. Ko će tamo da se vrati? On se samo radi naske potrojava da se iselimo i da ne dolazimo, ne vraćamo. U sudovima u Republici Srpskoj registrovano je 16 udruženja građana koji u svom imenu imaju nazive četnički i ravnogorski, a u njihovim statutima navodi se da njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova i promovisanje istine o liku i djelu Draže Mihajlovića. Zahtjeve vlade kantona Sarajevo za brisanje ovih organizacija iz registra udruženja sudovi su odbili kao neosnovane. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv trojice pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Kako se navodi u optužnici, tokom okupljanja pokreta puštale su se i pjevale pjesme koje u svom tekstu izražavaju prijetnju ili nasilje, te uznemirenost i strah stanovništva na području Bosne i Hercegovine, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta. Stihovi koje je pjevao Risto Lečić jedan su od razloga zbog kojeg su sigurnosne agencije poruke pripadnika ravnogorskih udruženja u Bosni i Hercegovini nazivala ekstremističkim. Njihovo nekažnjavanje jedan su od razloga zbog čega se povratnici u Višegrad osjećaju nesigurno. On se samo radi naske potrojava da bi naske zaplašili da se iselimo i da se ne dolazimo, ne vraćamo. Mi još uvijek nismo pronašli, ekshumirali, identifikovali žrtve, a ovdje su se banditi usudili u centru grada da šalju poruku novog klanja, novih likvidiranja. To treba da bude osnovna vodilja onih koji budu donosili odluke i donosili presude po ovom pitanju. Dakle, to je direktna i lična prijetnja. Fadil Husović jedan je od tek nekoliko povratnika u višegradsko selo Babin Potok. Neki od simbola koje vidi na postrojavanju pripadnika ravnogorskih udruženja u Višegradu svake godine podsjećaju ga na one koje je vidio u proljeće 1992. godine. Tada je iz svoje kuće odveden i zatvoren u mjestu Užice u Srbiji. Tamo su nas tukli, tamo nisu radili, 2 sata na kamionu, svezano. Kad sam skinuli s kamiona tamo i uzazid me prisloni i tuče godericama po nogama i sad me bole članci dolje koliko me tuku. I udrite po rebrima ovda pa balio majku ti tuju. Moji roditelji su u maju 1992. godine ubijeni na kućnom pragu u Omeragićima, nedaleko ovdje od Višegrada. Moja mlađa sestra i mlađi brat su uspjeli da prežive. Višegrad je grad živih lomača, Višegrad je grad gdje su i na jednom i na drugom mostu na stotine ljudi likvidirano. Žrtve u Višegradu nisu vojnici. To može da bude odgovor i što je baš Višegrad birana lokacija za ova ravnogorska četnička okupljanja i u ovom postratnom periodu. Tu se okupljaju oni i u stroju oni idu od
Drinskog mosta do ovoga mosta vamo, kroz grad. Po četverica u redu, ko vojnici. Protokol obilježavanja je jedna forma gdje se četnici ravnogorci sa prostora cijelog Balkana u jednom danu i jednoj noći okupe ovdje na prostoru Višegrada. Sa četničkim uniformama, sa četničkom ikonografijom. U martu 2016. godine neki od okupljenih u blizini Višegrada nasrnuli su na novinare federalne televizije N1 koji su pratili skup uz uvredljive poruke. Nisam vidjela ko je iza mene, ko je iza leđa, ali sam osjetila udar u leđa. Snimatelj je bio ispred mene, tako da to nismo kvalitetno snimili, ali postoje snimci gdje se tačno vidi kako govorim, pa gdje ćete, pa pustite nas, ali ja koliko me gura čovjek s leđa ne vidim ko je. Uporno govori, idite pred Vojvodu. I dođemo mi pred tog Vojvodu koji nas pitao odakle smo, kažemo iz Sarajeva, federalna televizija, radimo priču. Kaže, marš napolje. Nakon toga su napali ekipu N1, bukvalno udarali mikrofonima reporterku, odnosno snimatelja, otjerali ih. A? Molim vas, molim vas. Ko ti je dao da snimam? Molim vas. Ko ti je? Ja ne znam ko je bio čovjek koji je bio vojvoda, ali su mi rekli da je domicilni, dakle da je tu iz okoline Višegrada, ali u mom prilogu su bili snimljeni ljudi koji su došli iz Srbije. Nisam vidjela neko naoružanje, ali jesmo čuli klasične nacionalističke pjesme koje smo evo prije nekog vremena čuli i od ljudi koji su prijatelji Slavka Aleksića. U tom prilogu radili smo na više strana u državi, snimali smo u Bileći, gdje je u tim godinama otvoren Ravnogorski četnički park. Ko će tamo da se vrati? Slavko Aleksić, sa kojim novinari BIRN-a BiH nisu uspjeli stupiti u kontakt, jedan je od najistaknutijih vojvoda u Bosni i Hercegovini. On se na okupljanju u Višegradu može vidjeti sa članovima udruženja Ravnogorski pokret otadžbine srpske. Ovo i nekoliko drugih ravnogorskih udruženja navedeno je u više informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, dokumentu kojeg objavljuje Ministarstvo sigurnosti na osnovu podataka obavještajne agencije i lokalnih policija. Poruke udruženja nazvane su ekstremističkim. Najznačajniji nosioci nacionalnog, odnosno etničkog ekstremizma na području Bosne i Hercegovine uglavnom su pojedini ekstremno orijentirani pojedinci ili grupe iz određenih organizacija i udruženja nacionalnog predznaka, odnosno obilježja, koje djeluju u Bosni i Hercegovini, prije svega pripadnici Ravnogorskog pokreta otadžbine srpske. I tokom 2015. godine je naročito sigurnosno upozoravajuća bila pojava da se u okviru tradicionalnih memorijalnih manifestacija okupljanja pripadnika ravnogorskih pokreta vrši formacijsko-ceremonijalno počasno postrojavanje većeg broja jednoobrazno uniformiranih ravnogoraca po vojnim pravilima i upotrebom vojne terminologije sa naglašavanjem vojničkih zvanja, činova i obilježja, što je ukazivalo na paravojno organizovanje ovih grupacija. Podaci OSE ukazuju da je u Bosni i Hercegovini vidno prisutan i etnički, odnosno nacionalni ekstremizam sa negativnim uticajem na sigurnosni ambijent. S obzirom da promoviraju međuetničku podjelu, imaju negativan psihosocijalni uticaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kao što su postrojavanja Ravnogorsko-četničkog pokreta u Višegradu. Mi smo u prošlom sazivu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imali jednu povjerljivu informaciju koja je tretirala između ostalih pokreta koji su prijetnja po nacionalnoj sigurnosti, Ravnogorski četnički pokret. I naravno nakon toga došlo je do promjena i u vijeću ministara i mi danas, evo, nažalost, nemamo taj pokret kao prijetnju po nacionalnoj sigurnosti. Po zakonima ni Srbije, ni Bosne i Hercegovine niko ne bi mogao da napravi paravojnu formaciju, pa da bude komandant, nego se prave nekako udruženja građana, oni se oblaču nekakve uniforme, dakle, kostimiraju se, moram da kažem, na jedan potpuno idiotski način. To bi delovalo komično, da se odrasli ljudi cirkuziraju na takav način, da zapravo njihove namere i njihove poruke nisu duboko zločinačke.
Ono što je pretprošle godine prelilo mjeru jeste poruka koju su oni pjesmom poslali iz Višegrada. Tačno je to da smo mi svih tih proteklih godina od 2004. godine pa do pretprošle godine negodovali, tražili intervenciju države, tražili intervenciju nadležnih organa, dakle kada je u pitanju to okupljanje. Međutim, sve je to bilo, eto tako, dan, dva, tri, pet, mediji to proprate, nešto se kao dešavalo, nešto je bilo u Višegradu i nakon toga niko nije kriv, mi se vratimo svojim obavezama. Ponovo dođe taj 13. mart, ponovo se četnici pojave, mi ponovo pričamo na tu temu. Prema podacima zvaničnih registara, u sudovima širom Republike Srpske registrovano je 16 udruženja koja u svom nazivu imaju ravnogorski ili četnički. Novinari BIRN-a BiH napravili su uvid u sudske dokumente svih ovih udruženja. Prema sudskim dokumentima, važne pozicije u udruženjima su obavljale ili još uvijek obavljaju osobe koje su osuđene ili im se trenutno sudi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Njihova aktivnost i u ratu u Bosni 1992. godine ili njihova uloga je bila identična kao i četnika u Drugom svjetskom ratu. Dakle, iza njih su doista ostajali samo paljevine, krvi i pakao. To je način njihovog ratovanja. Sami su govorili o tome šta je njihova ideologija. Dakle, ključna stvar su bili antimuslimanstvo, antihrvarstvo i antijugoslavenstvo. Jovan Tintor, koji je bio predsjednik Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i dijaspore, osuđen je na 10 godina zatvora za zločine u Vogošći. Za ratne zločine optuženi su i vojvoda Rajko Kušić i Veljko Papić, jedan od osnivača ravnogorsko-romanijskog pokreta sa Sokoca. Rat u Bosni i Hercegovini pamti i Bratislav Živković, trenutni četnički komandant iz Srbije, jer je kao maloljetni dobrovoljac sa 16 godina došao na BiH ratište. Kada se počelo to u Bosni i Hercegovini, ja sam jednostavno pobegao od kuće. Uveče su moji našli pismo, ja sam rekao, ja sam otišao, nemojte da me tražite, ako preživim, vratit ću se. Moj otac je jedno znao da sam negde na ratište. Ja sam, preko Borduna, Bajne Bašte, Pešaka ušao na teritoriju Bosne i Hercegovine i tu sam bio određeno vreme. Nisam baš učestvovao u nekim bitkama i to, bio sam mlad, mene su tamo ipak štitili. Ubrzo posle toga sam se vratio i pristupio u 63. padobranskoj brigadi, završio vojsku i tako. Ovdje postoji još uvijek neka nejasnoća oko toga šta zapravo četnici jesu bili 90. godina. Postoji nešto što se oficijelno zove Vojska Republike Srpske i postoji nešto što funkcionira kao četnički odredi koji su stvarali vojvode radne četničke, kao što je bio Vojislav Šešelj. I na isti način ih upotrebljavao kao što je upotrebljavala, srpska vojska u Balkanskim ratovima ili u Prvom svjetskom ratu, dakle kao neke prethodnice nastupa regularne vojske. Četnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore su osim rata u BiH učestvovali i na ukrajinskom ratištu, gdje su uglavnom bili pod komandom Bratislava Živkovića. On se na snimcima Vice News može vidjeti na Krimu. Protiv njega je u Srbiji vođena, a potom obustavljena istraga za organiziranje odlazaka dobrovoljaca u Ukrajinu. Sa novinarima je pričao iz Ukrajine, gdje još uvijek boravi. Ja sam jedini koji je vodio četničke jedinice u oružane sukobe. Znači, faktički jedini ratni komandant, četnički komandant. Što znači da ne priznajem druge koji su učestvovali u događajima iz 20. veka, znači na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Jedini čovjek koga ja lično i moja organizacija poštanskog vojvoda Slavko Aleksić, koji je imenovan od popa vojvode Đujića i to je za nas jedini autoritet. Odlazak na strana ratišta i pridruživanje stranim paravojnim formacijama je u Bosni i Hercegovini zabranjeno. Do sada je samo Gavrilo Stević bio optužen za ratovanje u Ukrajini. Na suđenju, u kojem je pravosnažno oslobođen odgovornosti, Stević je rekao da je u Ukrajinu otišao uz pomoć Živkovića. U ranijem intervju za BIRN BiH, Stević je negirao da je pripadnik ravnogorskih udruženja. Gavrilo Stevića ja znam, on je isto bivši pripadnik Padobranske brigade, on je također četnik, upoznali smo se na Ravnoj Gori, u kontaktu smo bili. Ja kada sam organizovao odlazak posle Krima na Lugansk, on se javio i rekao da bih htio da ide. Ja sam imao svoje četnike iz
Srbije, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, sa prostora Hrvatske, to je bivše Republike Srpske krajine. Finansiranje je bilo preko četničkog pokreta, nama su pomogle kozačke organizacije sa kojima ja imam jakih veza tu. Platili su, mi smo poslali pare, kupili karte i ljudi su došli u moju komandu u Lugansk. Pokušali su da me odrbuju, naročito Bratislav Živković, ali sam ja našao izlaz, ja sam htio da idem kao novinar i onda su tako napravljeni razni kompromisi da se ja provlačio, imam slobodu, onda nisam želio da budem pod nečijom komandom, da budem zloupotrebljen. Osim za pripadnike ravnogorskih udruženja, Višegrad je godinama mjesto okupljanja i ruskih dobrovoljaca na ukrajinskom ratištu. Živković, koji za sebe kaže da nije ekstremista, ističe da je ranije i sam dolazio na okupljanja na Drini. Ja sam naravno bio mnogo puta u Višegradu, ja sam obišao praktički celu Republiku Srpsku, znači nema mesta gde nisam bio, na svim tim događajima sam prisustvovao. Naravno, zadnjih 5 godina ne mogu da uđem u Bosnu i Hercegovinu, meni je zabranjen ulazak, kao i u sve zemlje okruženja Srbije. Napisano mi je da opet sam po nacionalnu bezbednost. Ja ne vidim ništa sporno u tim organizacijama, zato što opet napominjem, Ravnogorski pokret iz Drugog svjetskog rata nikada nije stavljen na listu fašističkih organizacija ni od jedne zemlje saveznice koja se borila protiv fašizma. Kad govorimo zapravo zaključno o tom karakteru tih svih četničkih organizacija, one ne samo da su predstavnici tog najekstremnijeg vida nacionalizma, neofašizma, one zapravo morale biti u svakoj pravnoj uređenoj državi proglašene zapravo za terorističke organizacije, što one zapravo i jesu. Ono što moramo znati je da i trenutni pravni poredak u Bosni i Hercegovini zabranjuje djelovanje takvih udruženja, zabranjuje promovisanje takvih ideja i samo oni koji provode te zakone bi morali i Ustav morali da se ponašaju u skladu sa Ustavom i sa zakonima i da zabrani. Crna Gora je jako dobar primjer. Crna Gora je prije nekoliko godina upravo tim osnovom zagarantovanih prava zabranjenih Međunarodnom konvencijom o zabrani bilo koje vrste diskriminacije i po tom osnovu je zabranila djelovanje udruženja koja u svojim programskim aktivnostima promovišu ideje četništva i ravnogorskog pokreta. Na isti takav način, dakle, pravni poredak trenutni u Bosni i Hercegovini apsolutno omogućava da dođemo do zabrane tih djelovanja. Kao ministrica pravde u kantonu Sarajevo, Lejla Brčić je tokom 2019. godine zatražila od sudova u Republici Srpskoj da izbrišu ravnogorska, odnosno četnička udruženja iz registara. Prema dokumentima sudova u koje je uvid imao BIRN BiH, svi sudovi su odbili ove zahtjeve. Kao razlog su navodili da statuti ovih udruženja ne sadrže ništa što je protivno zakonu. Uglavnom su to bili formalni razlozi da njihovo djelovanje nije okarakterisano kao krivično djelo. Upravo ovaj postupak koji se sada vodi po podignutoj optužnici tužilaštva, ukoliko dođe do osuđivanja zbog promoviranja ideja koje je zagovarao Draža Mihajlović i ravnogorski, odnosno četnički pokret u periodu Drugog svjetskog rata, upravo će biti pravni osnov da se ponovo podnese zahtjev, ali ovaj put mislim sa većim uspjehom za brisanje udruženja. Nikad ne možete neke pokrete ocjenjivati samo po njihovim statutima ili programima, zato što su vrlo često ti statuti i programi usklađeni sa nekim okvirima zakonskim i tu recimo nikad nećete pročitati ni na jednoj organizaciji da je ona sklona nasilju. Dovoljno je pogledati njihovu ikonografiju i vidjeti šta jesu njihovi ciljevi. A njihova ideologija krajnje radikalno nacionalistička. Ta ikonografija i atmosfera koju oni stvaraju se u svakom trenutku, u pogodnom trenutku može pretvoriti u nasilje prema drugima. Na adresu parlamenta Bosne i Hercegovine 6. novembra 2019. godine stigla pošiljka u kojoj se nalazio metak zamotan u tufer, dok je u koverti bila poruka s verom u Boga, sloboda ili smrt, u kojoj se nalazila fotografija mrtvačke glave s 2 krsta, simbol sličan onome koji koriste članovi ravnogorskog pokreta. Tužioci još nisu otkrili ko je pismo poslao.
Kad se nekom pošalje metak, to znači da je njemu presuđena smrt. S obzirom da smo mi četnička organizacija koju ja vodim veoma popularna i jasno je da niko nije ništa uradio slično tome što mi radimo, oni koriste naše simbole, naše oznake za neke sitne propagande svoje. Nas i moj odred i mene pokušavaju da uvuču u razne gluposti. Ja sam to shvatio provokacijom i to ne smatram ozbiljnim incidentom, ali svakako treba poruku dobro proučiti i shvatiti, jer očigledno je da taj pokret postoji u Bosni i Hercegovini, da je prijetnja po nacionalnu sigurnost, da je prijetnja po sigurnost pogotovo oni koji se vraćaju u manji BiH entitet i da agencije za provođenje zakona trebaju ozbiljno da se uhvate u koštac s tim. Naš moto četničke organizacije, gde smo mi, tu je Srbija. Znači, to je bio kod mog odlaska u Bosnu i Hercegovinu na Kosovo i Metohiju. Iako ne postoji zakonska zabrana u bilo kojem dijelu BiH koja brani isticanje četničkih simbola, ideala ili pjesama, zbog poruka koje su tokom obilježavanja u martu 2019. godine poslali, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine po prvi put podiglo optužnicu za raspirivanje nacionalne i vjerske mržnje. Optužnica je podignuta protiv Dušana Sladojevića, zvanog Krvce i Čiča, Slavka Aleksića, zvanog Vojvoda i Riste Lečića. Ono što mene zaista raduje je da je po našoj prijavi tužilaštvo podiglo optužnicu, a evo prije nekoliko dana i sud je potvrdio tu optužnicu, tako da ja se iskreno nadam da će doći i do osuđivanja. Cijenim to što je kantonalna vlada u Sarajevu pokrenula, dakle, ali mišljenja sam da sa nivoa kantona ne možemo riješiti ovako delikatno pitanje i ovako delikatan problem koji je problem, on prevazilazi i problem države, on je regionalni problem. To je problem u čije rješavanje se treba uključiti Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Dakle, na nivou ove tri države treba tražiti adekvatno rješenje za ovakvu i slične ideologije. To je nešto na što bi institucije države, ako država postoji, morale da reaguju. A mislim da institucije, pre svega u Bosni i Hercegovini i u njenom manjem entitetu, ne samo da ne reaguju, nego i mnogi od njih sa blagonaklonošću gledaju na takve poruke. Vi imate paramilitarne grupe koje prete izazivanjem novog rata, koje prete novim genocidom. Oni uopšte to ne kriju, dakle sve ovo o čemu mi govorimo, oni vrlo otvoreno i javno govore i manifestuju. I to su dakle direktne pretnje, u stvari ne samo miru u Bosni i Hercegovini, nego i miru na Balkanu.